Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Wowe wakanze subscribe nawe utarakanda subscribe, uyu ni wo munsi wo gukanda subscribe. Iyi niyo tariki yateguwe ngo waje wakanda subscribe, aka niko kanya karateguwe ngo waje ko wakanda subscribe. Ndagira nkubwire ngo rero ngewe banyitaniye nk'ibisanzwe mba muzanira amakuru meza cyane. Uyu munsi rero nta bintu byo gutinda amakoni, nta bintu byo kwiraza Nyanza, noneho mbazaniye inkuru igenga ireba kuri uno mukinnyi ari we wapere bita Niyomugabo Claude. Uyu mukinnyi murabona ko uyu mukinnyi ari kumwe n'umukobwa, uyu mukobwa mwiza cyane ngira ngo muramubona. Uyu mukinnyi rero bamwita Niyomugabo Claude, akaba ari kapiteni w'ikipe ya APR, akaba muri uno mwaka amaze gutwaramo ibikombe bitatu, ari we nayiyoboye. Batwayemo ibikombe bitatu ni ikipe ya APR, murabizi ntabwo nirwa mbitindaho. Rero kuri ino shoro rero nje ngo tuganire, mbashe kuba nakubwira ngo se Niyomugabo Claude ni muntu ki. Ubu tuvugana uyu mukobwa wari kumwe ni muntu ki mu buzima bwiwe. Ndagira ngo rero niyo ninda makoni mwana kuno mukobwa bari kumwe, ndagira ngo kuri match yabaye igihe Rayon Sport APR tsinda Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro bagaragaje yuko uyu mukinnyi yagaragaje ko afite umukunzi. Mu bintu byagaragaye urabona nk'ahanga afashe igikombe, nawe urareba iyi ndoro ari kumureba no mukobwa nako ntago ari ibintu byoroshye. Uyu mukobwa rero bamwita Kariza Anenti. Uyu mukobwa tuvugana ubu ngubu ni umukobwa afite se na nyina, iwabo bafite abana bane ariko we n'umwana wa kabiri. Uyu mukobwa akaba afite imyaka 23. Numva ni umukobwa ukiri mutoya. Niyomugabo Claude rero wewe ni umusheri we n'umukunzi we, bari hafi no gukora ubukwe, bari hafi gukora za mariage. Rero ikintu njye mbaze nkubwire cyo aba bantu barakundana cyane kuko banatangaje ko abanyamakuru baje kuba bakoresha televiziyo baje kuvuga ko urukundo bafitanye barumaranye imyaka igera muri 3. urumva ko nta bantu bamaze igihe kinini bakundana. Ndagira nkubwire ngo rero ahantu ngo ashobora kuba baramenyeranye. Uyu mukobwa nawe ni umukinnyi, uyu mukobwa akina basket, akina ikipe ya APR, akina basket, akina ikipe ya APR. Rero baje kumenyana, biba ngombwa ko bakundana. Ubu ngubu bari mu rukundo rwose, bararyoshye, bari mu rukundo bararyoshye. Rero ubu ngubu ngiye nagira ngo nkubwire ngo we niba ushaka kuzaza kuba wamenya amakuru arambuye ku bintu byose, ubu noneho naje nta byo gutinda amakoni. We kora subscribe ubundi ujye ubasha kunkurikirana igihe icyo ari cyo cyose, kuko ibiganiro nzambaza kubisohora buri munsi ni show, ni ukubaha show. Ubu ndagira ngo nkumenyesheje amakuru y'uko uyu Niyomugabo Claude, ikintu nzi ko nankubwiye, Niyomugabo Claude afite umukunzi. Ku itariki 12 z'ukwa 9 bazanakora ubukwe. Bazakora ubukwe muri uyu mwaka turimo niho bazabasha kuba bakora ubukwe. Ubwo rero urumva ni ukuzaza rwose umuntu agataha ubukwe bwiwe, ariko azanabitangaza. Gusa njye nta makuru mbaye mbibiye mbashe kubabwira. Rero we ubasha kuba wabashije gukora iki kiganiro ukaba ukirangije, kora subscribe n'utarayikora. Niba bayikoze kanda kuri nzogera kugira ngo tujye tubasha kuba twabana no mu bindi biganiro bikurikira.